Sanibona bafowethu, ubhuti kaSamuyelisiwe kuwela lo eMzumbe, unkosikazi kaMseleku. Bafowethu, cabanga ukuthi abantu abaningi bayizwile lento ey'ndabeni ey'ningi kuma-social media, nakuma-newspaper, iy'ndaba zokuthi uMusa amakhosikazi akhe sehlala eThekwini. No, ayikho ingxabano phakathi kwasisi namakhosikazi kaMusa amadala. Kuyikona ukuthi laba bantu uxoxisanile nabo, even babize thina singosibari babo abantu bakakhwela uMusa, sibizile thina singosibari bakhe, mina njengobhuti nje omdala kaSamuyelisiwe. Wase sichazela ukuthi no, amakhosikazi la amanye uyawasusa eMzumbe kuba sehlala isikhathi eside, kuze sekuhlala yena-ke usisi uSamuyelisiwe. So thina siwumndeni no, asiyiboni into eyinkinga lapho, because vele ushadele emzini. Akuthi amakhosikazi amanye enze njani ayikho ukuthi inkinga, futhi abanangxabano-ke usisi namakhosikazi kaMseleku. Manje into esesiphatha kabuhlungu, asikwazi isho ukuhamba endleleni enaba abantu bezindaba bayay'tatheli, ziyasibuza imibuzo, nosisi akasakhululekile. Nami njengobhuti wakhe sengikhuluma njalo kancane kancane, ngiyafonelwa kuthiwa kwenzakalani. No bafethu, sicela bafethu nisikeze i-private, siyayithanda nathi i-private somndeni. Ngiyabonga guys. Umbuzo wami uyi-1, would you be happy na uthi ufika emzini esithembeni ke sana, ufike wonke amakhosikazi athutha izikhwama zawo ayahamba kule ndawo ebehleli kuyo, kuthiwe wena kuthiwa Ju hamba ohlala kuloo ndawo apho wonke umuntu aqoqayo? Hayi, andiva kakuhle le itsho ngubhuti kaSamke. Guys, molweni, namkelekile nonke kweziChisa Bay Entertainment. So ubhuti Mbumbulu kaSamke uriliseke le video kuTikTok. I'm sure sonke siyamva uba uthini. I'm really uncomfortable about him revealing ilocation yamakhosikazi katata uMusa Mseleku. If usiyakhumbula kakuhle, ininzi into eseyenzeke eMzumbe ever since uMakhwela arrived. Kukhona ke ne-allegations oba kwake kwadutyulwa nomuntu owafike wangena eMzumbe ezofuna utata uMusa Mseleku. So imagine kulo nxushu mntakabawo abafazi bona bayathutha inoba babalekela safety reasons, you understand. And then ke lo bhuti lona khona bathi ingathi nguThembi Nkosi wakusencanele ngani utata kaThando uzorevela i-information ebucayi kangaka intoba abafazi abasahlali, and even putting impilo kaSamke at risk. Should it be the truth that manyani uSamke is the one ozobe ehlala eMzumbe? So anyways, you guys, nazo ke indaba the hour. What are your thoughts? Please do let me know it down on the comments. Like Helen Shirley, Zonbona on my next upload. Bye.